Okey, satu lagi. Alhamdulillahirabbilalamin. Lamin. Apa maksud alamin? Sekalian alam, betul? Okey, alam. Biasanya orang tertukar huruf apa, tuan-tuan? Ain tertukar dengan ain tertukar dengan a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Macam sedap. Tapi dua huruf yang tertukar dan tahu makna dia apa? Masuk alam sakit. Daripada alam, sekalian alam, tiba-tiba alam ni sakit. Sakit tu alam, bukan alam kering. Jangan. Itu alam bangun tidur tak? Ni alam sakit. Okey? Alam tiba-tiba tertukar. Segala dalam kita nak puji Allah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian, keji bagi Allah Tuhan sekalian sakit. Dalam tak sedar tu kan jauh makna dia. Padahal dua huruf je pun. Hamzah ha bulat dengan ain ni. Tertukar Ustazah. Rasa sampai ke hati kan video ni? Jangan lupa share kat kawan-kawan lain tau. Banyak manfaat.